الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیزان محترم، برادران اسلام، دوستاں عزیزاں، ماں عبدالحکیم بگٹی دبئی ملکا ٹوکا کنگا میں گفتگو موضوع مرشی ہمیشہ کہ کردے گمراہ فرقہ و باطل فرقہ یک آیت اوٹا لکھ دو مردمار شرک کا سے کارگاں توحید خلاف ٹوکا کنگاں ہما آیت اوٹا لکھ کوششا کنگاں لیکن ہما آیت آہار وری اوٹا لکھ گا نہیں لگیں. ہما آیت اشانی خلاف ہیں لیکن یہ ہمودا سوڑگاں کہ ما ہمیں آیت اوٹا لکھوں شرک دعوت دوں مردمارا او شرک تعلیم دوں مردمارا. تو مرشی میں ادا ہمیں بیان کنا کہ اے آیت کریمہ آہانی ہمیں شرک خلاف بیانہ دے گئے. یہ آیت کریمہ آہانی شرک ختم کنگا ٹوکا کنگئے بلکہ یہ آیت کریمہ آہانی شرک کا اصل پاڑا جو چکھ دو کشتو چگل دے گئے. تو آیت کریمہ یہ رنگیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة یونس آیت نمبر 2 اور 6 میں تلاوت خدا. تو یہ آیت کریمہ ترجمہ عشق کے بلوچی لافہ ترجمہ عشنی کے کوردار بے شک اللہ دوستان را نہ کوئی ترسے استے اور نہ غم کنا. تو اے بھی تھا اے آیت کریمہ ترجمہ. اشیاء جو علاوہ اے آیت باروا ہما کے پیشی مفسرین بھی سگاں اے دیوبندی بریلوی پڈا جو پیشی قدیم ہما کے علماء تھا ہما ہاں کے قرآن مجید آیتانی مفہوم و مطلب بیان خدا کہ اے آیت اندرا اللہ تعالیٰ چھ بیان فرماتا ہمیں سلسلہ مما ہما کہنے تفسیرانی حوالہ دے گا. سریمہ تفسیر طبری کہ اے بعض کہنے تفسیرے بعض دیری ہیں تفسیرے مرشیہ جو 1000 سال پیشی تفسیرے آہی اندرات کا اے آیت باروا کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم فی الآخرہ من عقاب اللہ. اللہ دوستارا ترس نیستیں چیش آجا آخرت اندرا. یہ نہیں کہ دنیا اندرا دے سرعان جو اللہ دن ترسا بلکہ دنیا اندر آتا اللہ دوست اللہ جو کلان جو زیادہ ترسا آہانی دل اندر اللہ ترس کلان جو باز ہے. مطلب ہمیشہ کہ آخرتا اللہ تعالیٰ آہاں خوف زدہ نگاں آہاں رحمہ ترس والا معاملہ نگاں آخرتا ما آہاں رہ شزا بیگا جا ترس نیستے. اللہ ولیاں ولی دوستاں آخرتا ما شزا ندا ترسینی تھے نا آہمودا آخرتا ما میرا گاج رندہ گڑھ ہما ترس والا شیعان نگندہ اللہ دوست. اسی معنی امام طبری ہمیں بیان کرنے گئے لأن اللہ رضی عنہم فآمنہم من عقابہ پچھے کہ اللہ آہاں راضی بھی تھا آہاں جو ہے عمل خدا گا تنی اللہ تعالیٰ آہاں را
آخرت عذاب آجا بچائیں تا آخرت عذاب آجا امن داتی آخرت اندرا امن لافاں آخرت ما آہار خوف نیستن دوجہ عذاب یا مرگیں ترس نیستنش ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا نتا آنچو کہ آخرت شدگاں تا آہار کوئی دنیا غمے بھی کوئی دنیا وزتے بھی کہ ما دنیا اندرا فلاں شے برائیں تا پچے کہ اودا آہار ہمانے متملیں کہ دنیا شیانی گنتی دی آہانی دلاج درکبی دنیا شیانی آہار کوئی غم کوئی وزت نوی آخرت لافا اے تبیتا امام طبری تشریح امام طبری رحمت اللہ علیہ مرگا بیان فرمائتا نیغد میں دوہمی تفسیر طرفہ پیداگاں آستے تفسیر القرطبی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اید باز دیری زمانہ امام بیتا آہیا تفسیر لافا چے لکھدا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اے فی الاخرہ مطلب تا آخرتا خوف زدہ نویاں اللہ تعالیٰ ہمودا ہما ترس والا منظر نڈسی اللہ تعالیٰ قیامت روشا ترسنی نا اودا اللہ تعالیٰ مطمئن فرمائنی اللہ تعالیٰ امن دا آخرتا ما آہانی کوئی ترس کیفیت نوی ولا هم يحزنون لفقد الدنیا آہار کوئی غم نوی مطلب ما دنیا برائیں تا ہمیں غم نوی تھے دنیا کوئی گنتی نوی تھے کہ دنیا شے بی سے میں گرا ہمیں غم نوی تھے نہ آہار ترس بھی نہ غم بھی گڑتو اشیاء علاوہ امام الآلوسی تفسیر روح المعانی اندرا لکھ گئے اید حنفی مذہب قدیم مفسر دیری مفسر اشیاء تفسیر لافا لکھ دا لا خوف علیہم من لحوق مکروہ ولا هم يحزنون من فوات مطلوب فی جمیع الاوقات مطلب آہارا کوئی گنتی نئے کہ مارا کوئی مصیبت پجی مارا کوئی مکروہ ہے ناپسندیدہ شے تکلیف پجی مارا او نہ کہ غم کنا نہ کہ وزتی بھی کہ میں شے اجماجا درکتو شدہ ما شے برائیں تا ہمیں وزت نوی سش ہمیں وزت نوی سے کہ مارا کوئی تکلیف ہے کہ فی جمیع الاوقات ہر وقتا یعنی دنیا اندرا دے آخرت اندرا دے امام آلوسی لکھ گئے کہ ہر دوئیں جہانا الافا خوف نوی پچے کے اللہ تقدیر سرا پورا بروسائیں اگر کوئی شے کے تکلیف پجید ہما تکلیف ترس نہیں ہمیں وجہ کہ صحیح ہے کہ اللہ لکھ دے گوڑا ترس گئے فائدہ چیں تا دنیا اندرا تقدیر سرا بھروسہ کریا ہمیں وجہ دنیا مصیبت جا نہ ترساں او یہ شے کے دستا درکت و شدت ہمیشہ سرا غم نہ پچے کہ سمائے کہ تقدیرہ لکھ دے گا ہما کا اجماع شدہ تا اگر کہ تقدیرہ لکھ دے تو نیما غما کے کنو دہ میں گردی نے تا گویا کہ اللہ لکھ دے گئے تقدیر سرا پورا یا بھروسہ ہیں ہمیں وہ جہاز نئے عام تکلیف ہے جو ترساں نئے عام شے برائے نگاگوں وزتی بیا گڑتو تفسیر ابن عباس یہ بعض قدیم تفسیر آئی نام تنویر المقباس تو ہمیں تفسیر اندرا ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر ہیں تو ہمیشہ اندرات کی ہیں الا ان اولیاء اللہ المؤمنین اذا اولیاء اللہ دوست ہیں جو مطلب چھیں ہما کے مومنہ ہما کے ایمان آڑتا ہما کے مسلمانہ سچائیں ہما اللہ دوست ہیں اذا ہمیں تشریح دلس دی کہ اللہ دوست کھیاں لا خوف علیہم کوئی ترس نیستیں فیما یستقبلہم من العقاب کہ کوئی تکلیف پجگ والائیں
یعنی ہمیں ٹوکر نہ توڑ سکے مارا بارے تکلیفیں کہے ولا هم يحزنون نہ کہ غم کنا وزتیبا على ما خلفوا من خلفهم کہ آہاں پدا شے اشتا مثلا آخرت اشتگا آنجان اشتگا پدی اشتگا شیانی وزت آہار نوی او آخرتا مدے آہار کوئی ترس نوی آخرتا دے امن اندر بیا او دنیا شیانی برائن غم دے نوی تش ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر اندرات کا گڑتو امام جلال الدین سیوطی آودی تفسیر الجلالین اندرا لکھ گئے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الاخرہ تفسیر جلالین آت کا کہ آخرتا میں نئے تڑ سے بھی نئے غمے بھی تا اے آیتانی اندرا اے تشریحانی اندرا اے تفسیرانی اندرا کہ اے آیت بارواعات کیا اشانی اندرا ہما اشارہ تام ہے ہمیں گئے تا اشارہ آیت کا آیت جند اندرا یا تفسیرہ اندرا کہ اللہ ولیاں جا اللہ دوستاں جا لوٹے آہاں جا بچاں لوٹے آہاں جا وہی ضرورتاں لوٹے آہاں جا مددتاں لوٹے یہ آیت اندرا ہمیں اشارہ تا اندازات کا اگر ہمیں بیان خودی ہیں کہ اللہ دوست امن اندرا حفاظت اندرا آہار کوئی پریشانی نیستے آہار کوئی غم نیستے تو بے شک صحیح ہے آہار پریشانی نیستے آہار غم نیستے کسے آج کے غمے کسے آر غمے موی تڑ سے موی امن اندرا بھی ہمیں ہی آج بچ لوٹ گیا ہمیں یہ آیت اندرا تا ہمدار ثابت بھی تھی ہیں تا اشیاء جا علاوہ یہ آیت تا سراسر ہمیں گاڑا سگئیں کہ اللہ دوست کے استان آہاں صرف اللہ جا ترساں آہانی دلہ اندرا صرف اللہ ترسیں یہ نہیں کہ اصل ہمیں رگا بے ترساں کہ آہانی دلہ رنی اللہ ترس دے نہیں ما ہر رنگا کنو اللہ مارے چونہ کنت ہمیں رگا بے ترساں نہ ہمیں رگا تا اللہ ولی بے ترس نہیں بلکہ اللہ حاج تا ہر چی آہانی ترس باز ہیں یہ آیت اندرا دے ہمیں رگاعت کی ہیں کہ آہانی دلہ اندرا تفسیر اندرا ہمیں رگاعت کی ہیں کہ آہانی اللہ ولی یعنی دلہ اندرا اللہ ترس باز ہے پری مخلوقات کل آجا اگر دے ہر چی آجا اللہ ترساں ترس است نش اے نہیں کہ اصل ترس نہیں نش اگر کسے گوشی کہ اصل اللہ دے نہ ترساں تو نعوذ باللہ یہ آیت سراسر خلاف کھلی اللہ ترس آہانی دل اندرا استے تو یہ آیت ہمیں تعلیمات دے گئے ہیں کہ ترس گی جا اللہ اللہ ولی ہمیں گئے انسانہ کے آہارہ صرف اللہ ترسیں اللہ ولی کوئی سہری یا جا نہ ترساں کوئی عبداللطیف بٹائی جا نہ ترساں کوئی شہباز قلندر نہ ترساں کوئی پیر ولی ترس آہانی دل اندرا نہیں آہانی دل اندرا صرف اللہ ترسیں تو ایدہ تا ہمیں تعلیم مل گئے کہ اللہ جو ترسے وہی دل اندرا اللہ رہندہ دے تو باقی پدی مخلوقات جو ترسے نہ یہ آیت تا ہمیں پدی یعنی انکارا کرنے گئے کہ ہم کو ترسانا رو گائے گریانا پھٹانا ہمیں پیرائی گرا ہمیشہ جو ترسے نہ اللہ جو ترسے یہ تا ہمیں تعلیمات دے گئے تو اشیاء جو الٹائیں ثبوت کا شگ اسی اوٹا لکھ کوشش کنگ ہمیں تو فضول ہے دومی مطلب ایسے بچے کی رات کے الولایت لا تبیح لصاحبها فعل المحرمات ولا ترک الواجبات یا کہ اللہ دوست بھی تھا تو اسی مطلب اے نہیں کہ نہیں اللہ قانون آجا اللہ شریعت آجا آزاد بھی تھا نہیں ہر شے حلال کنت ہر شے حرام کنت اگر کہ واجب بلی دا فرض بلی دا آہی یار چے پول بھی آتا اللہ ولی آہی یار تو پول بھی چنا حالانکہ اللہ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آچو کے سوگند خدگا کہ بینگا آئندہ منورا منا سوگند بینگ میں سرا حرام آئندہ ورانی تا اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندرہ فرمائتا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ اے پیغمبر تا ہما شیعہ پچے حرام کرنگا کہ اللہ حلال خدگا یعنی اللہ ودی حبیبار دے اگا چر گئے کہ نہ قانون مئی ہے نظام مئی ہے شریعت مئی ہے
توڑے کہ تمہیں حبیب ہے تد شریعت پابند ہے تو گڑ اے پری اے پیر اے بزرگ اے تانگا ودی من مانی کنا ودی مرضی جزے نہ اے صلح مرگا آزاد بھی تھی آ کے کوئی پابندی نہ شریعت پابندی نہ نماز پابندی نہ اے ہر رنگا کنا اختیار ہے ہر رنگا کنا مرضی ہے تو ای آیت ہمیں ثابت بھی گئے اے سراسر شرک ہما مکہ اندرا ہما شرک کے جز گئے اسلام جو پیشہ اے ہما حاج دے اگد مزائیں شرکے لیکن اے آیت جو ثابت کرنا کوشش کرنا آتی عجیب ہے مسئلہ ہمیشہ کہ گوشتے نش کہ ماں اے آیت خلاف رو گاؤں گڑ تب آیت خلاف ہندو دی شرکا کنگا لیکن آیت ثابت کنگا شرکا العیاذ باللہ تا دومی ہمیشہ کہ اللہ ولی ہما کے استا آہار سنت پابندی ضروری ہے اگر یک کہ ہمیں کنڈی بستی آتی نشہ ورگیں بھنگا ورگیں بھنگ کونڈو اگنی نماز پابند نہیں جر گند گنتی جان ششت یا نہیں ہمیں روڈا اسرا روم بگئے ایدہ اللہ ولی نی ہمیں ملنگ کے مڑتا نا نی ہمشی قبرہ برا ہوں مدا مچ بھی ہوں مدا میلا کنوں مدا بچہ لوٹوں یہ آیت ہمیں رگا تعلیمہ دے گئے دومی کے استتا اصلا کرامت ثابت بیگ ولی بیگ شرط نہیں یعنی اے اللہ دوستے آہی واسطہ پا ہمیں شرط نہیں کہ کوئی کرامت ڈسی یا کرامت ڈس دی تو نی اللہ دوستے اسے نہ تے اللہ دوست نہیں نہ اللہ دوست ہمیں گئے استا کہ ہم آج کرامت ظاہر نویہ اللہ ہمیں گئے بعض دوست استا کہ آج کرامت ظاہر نویہ لیکن اللہ دوست دومی ہمیشہ کہ کرامت ظاہر بھی دے ایٹو کا ثبوت نہیں کہ نی اشیاء جو کرامت کے ظاہر بھی تھا تو نی ہمیں اللہ دوست ہے ہمیں اللہ ولی ہے پچے کہ کرامت ہم شکلیں دومی یا شاید استے کہ ہما کرامت نہیں گندگا ہما دے پڑے کرامتے آہی مثال مشورہ مرگتے ہیں چونکہ مسیح الدجال خر دجال آتا سدھائی آپ برابر میتاں زندگا کھاں مرتگینا زندگا کھاں قبر والا رگوشی کڑو بھی ہے مرد منی اگا خوشی مرد میں دکھ کوٹگا کنت گردی ہمائی بادنی یہند کنت ہمائی زندگا کنت دراہ کنت ڈسی گوڑا ہمیں مسیح الدجال کرامتیں ہمیشہ یا مرد برو مسیح الدجال قبرہ مچ بھی ہمارا میلہ کنت کہ اے میں پھیرے میں مرشد ہیں گوڑا شاید ہمیں لشکر میں تیاری آ خود ہی ہمیں باطلیں فرقہ کہ اللہ دجالہ بیاری تو گوڑا ما آہی قبرہ رو میلہ کنو تا اے رنگیں کرامت کے استان دو نمونہ کرامت دو نمونہ یک کہ ہما حق کرامت ہے کہ اللہ ولی جا اللہ دوست ثابت بھی دومی ہما ہے کہ بظاہر آند کرامت آہی ارگوشاں استدراج ہما کہ اللہ ولی جا ثابت بھی گئے ہما ہی ارگوشاں الکرامہ ہما کہ اللہ دشمن آج ثابت بھی گئے شیطان آج ثابت بھی گئے ہما شیار گوشاں الاستدراج گھاڑ لافا بالکل یکا آدھ ہمر گئے شے کہ عادت خلاف ثابت بھی تھا ہمر گئے شے کہ ہما عادتاً کتوئی بھی نہ بارے یکے دستاج ہما ثابت بھی تھا تنی گھاڑ تا دوئے نارے یکے تو ہمیں وجہ جا کرامتا مردوں پوہ بھی پجھاری یار کرامت قرار دا ہمیں تو کوئی آسان شے نہیں کہ اے شے کہ اسی دستاج بھی تھا اے کرامت ہے یا استدراج ہے ہمیں لیڑو شیڑو کے استا نا ہمیں کہ جانا نشودا ہمیشہ اگر ہمیں گئے شے ثابت بھی گئے تو ہمیں استدراج ہے ہمیں مردمانی امتحان ہے ہمیں کرامت نہیں اگر شریعت پابند ہے انسان مسلمان مومن سچائے انسان آہی آج ہمیں گئے شے ثابت بھی گئے تو ہمیں آہی کرامت ہے ولی ہے واسطہ پر ضروری نہیں کہ کرامت ڈسی ہمیں گئے ولی دنیا کے استے ہمیں گئے ولی آج دے پر رہے کہ ہما کرامت ہے چی نہ ڈسگاں گر تو کرامت ولی ہے جند دستا نہیں کرامتا ولی اللہ دوست دعویٰ خود ڈسے دنگت ہاں پیغمبر دعویٰ کنت موجزہ ڈسی کہ بیائے مرشی مائدہ شوار موجزہ ڈساں پچھے کہ پیغمبر ذمہ ہے کہ دعوتا دا
इंसानियतार अल्लाह दीन वटा त आ मौजज़ा डसीद मर्दमा मायल कन कोशिश कंत कायल कन कोशिश कंत कि हमें मौजज़ा गिंदा मुसलमान भी हैं, लेकिन वली ज़िम्मा हमें न कि करामतां डसी मर्दमा मुसलमान कंत। वली ज़िम्मा सिर्फ ज़बानी दावत, ज़बानी मर्दमा रगो शक के अल्लाह दीन वटा भी आए, करामत दावा वली खुदा नगत। बाकी अल्लाह ताला के हमें रंगे आई यार शान दा हमें रंगे करामत ज़ाहिर कंती तो अल्लाह ताला खुदा कंती। दोहमी ऐशे के अल्लाह दोस्तां वली अल्लाह दोस्तां त अल्लाह दोस्तानी मतलब छे मर्दुम हमें मफहूमा समझदी हाँ कि अल्लाह गो अल्लाह वली यानी दोस्ती दे हमें गए चौक मर्दमानी को मर्दमा दोस्ती भी ना 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 जमीन व आसमान फर्क है दोस्ती यार। मर्दमानी दोस्ती अगर गो मर्दमा भी गए तो हमा मर्दुम वली दोस्त हैं, मर्दमा मोहताज हैं, वली दोस्त हैं मर्दमा ज़रूरतमंद हैं, वली दोस्त हैं मर्दमा आहियार गज़र हैं कि दोस्त मना रोशे कार कहे। और हमें सवाल अल्लाह बारवाद पैदा भी गए कि अल्लाह दोस्त अस्ता अल्लाह वली अस्ता अल्लाह वक्त हमा अल्लाह वली अल्लाह कार काया अल्लाह हंदे कोई शय ज़रूरत न कने काया हमारी ज़ीरा न मदद तक न थी अल्लाह ताला हमा वास्ता वली दोस्त को ये रोशे मन कार काया न। अल्लाह दोस्तानी हमें मफहूम हमें मतलब बिल्कुल नहीं। अल्लाह तो गनी है, अल्लाह हर सजो कायनात परवाह नहीं। तो अल्लाह दोस्तानी मतलब हमेशा है कि अल्लाह आहा निशाना बुलंद करेंगे आहारा बाकी मखलूक बनिस्बत ज़्यादा इज्जत दे गए। करामत मतलब इज्जत, तो इज्जत वाला बिल्कुल अस्ता अल्लाह ताला वही वलियाँ इज्जत वाला करेंगे मादिकुल आहानी इज्जत करो आहानी एहतराम करो। लेकिन हमें मफहूमा के मखलूक समझ रही है कि अल्लाह दोस्त भी थी नहीं असल अल्लाह अल्लाह इशान कारगिरी अल्लाह ताला अल-अयाद बिल्ला दो बादशाह टाइम तक यके वधे यके दुमिये दस्ते आंद बादशाह एद बादशाह या कम अज़ कम बादशाह ना तो हमें वली फ़कीर हमें अल्लाह वज़ीर अल-अयाद बिल्ला अल्लाह ताला कोई वज़ीर दरकार है बेवज़ीरी अल्लाह बादशाही न जुजी तो अल्लाह ताला वज़ीर वाला है बादशाह न वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्रे ये सुर अल्लाह क़दरा अल्लाह शाना पहुँचे नवीगा। तो दोहमी इदा मज़ा यक लफ्ज़ ओटा हमें अहले बातिल लिखी मज़ा इशारा हत्यारे गोने गुड़ हमें दाए मर्दमा शिकार कना शिरक अंदर पासे ना शिरक वाला है ये जाली चक जना गुड़ राज पुक्के गुड़ कैसे त मुदा शिकार भी है फलेंड भी है त जाली चे शिकार वाला है हथियार चे है अताई नी इशार लफ्ज़ दर कप्ता दस कप्ता अताई बस नी आत को अताई है शुरू करश नी इशार शिरक तक कनगी नी अताई जरिया शिरक कनो कि अदा अल्लाह वलियाँ रह हर शय अस्ते हर शय दें लेकिन आहानी देग आहानी पावर आहानी ताकत कुल अताई है। अल्लाह आहार अता फरमायता हमें ताकत अल्लाह आहार हमें ताकत अता फरमायता कि शाह मर्दुमार बचांदा है। अल्लाह आहार हमें ताकत अता फरमायता कि शाह मर्दमानी मदद ता करे मर्दमानी हाजता पूरा करे वरी ज़ाती ताकता गो ना अल्लाह अता गो हमें कारा करेगा। तनी एदा हमें सवाल भी गए हैं कि अल्लाह ताला आहार कुल शय अता फरमायता अगर अल्लाह ताला आहार हर शय अता फरमायता अताई हैसियत आगो कुल सरा कनगा तो गुड अल्लाह ताला आहार अताई बादशाही दासा यानी बादशाह नी दुआ यक के अल्लाह बादशाह है दो में पीर बादशाह है। तो अल्लाह ज़ाती बादशाह है पीर के हस्ते हैं अताई बादशाह हैं नी कसे बादशाह गुराबर हो या ये बादशाह दोए बादशाह तो अस्ता कसे वरी ज़रूरत अल्लाह बादशाह गुरा बाढ़ कसे वरी ज़रूरत पीर बादशाह गुरा बाढ़ लेखते के बादशाह तो दोए तो नी अल्लाह बादशाही वाला है सिफत अल्लाह ताला वह मेहरबानी खुदा पीर दाता कि तद बादशाही है मोदी हमें सिफत तरा दे देगा। अगर अल्लाह वरी बादशाही या पीरार दे गए
गुड अल्लाह ताला वरी खुदाई यादे पीरा रदा यानी पीर हमें गुड़ हमें दावा करेगी भी कि पीर बुजुर्ग ए खुदाया लेकिन अताई खुदा अदा ए ज़ाती खुदा नया ए अताई खुदा अल्लाह इशारा खुदाई अता खुदा अगर हमें का हर शय अता खुदी है तो गुड़ शाह इशा अमलन इशा शाह वरी किरदार को साबित करेगा के अताई खुदा अगर शाह कुल सिफत अल्लाह का इशारा देगा कि इशा ज़ाती सिफत ने अताई सिफत तो ठीक है हमा सिफत इलाफात खुदा जिंद दे अस्ते खुदा दे अस्ते गुड़ शाह इशारा हमें सिफत दैत के अताई तौरा ए खुदा दे अस्ता हमें अताई ओटा लिख मज़ाए यक फरेब यक धोखा मर्दुमानी भूले न गए कि मात इशाई जिंदार खुदा न खन गाँव माँ इशा अताई खुदा कन गाँव तो ये सरासर शिरक तालीम ये आयता जा ये मुशरक मखलूक है ये पीर परस्त मखलूक है ये गुमराह मखलूक है ये बातल मखलूक है कोई दलील साबित न हुई गए कोई मौक़िफ़ कोई अक़ीदा साबित न हुई गए ये आयत सरासर आहानी खिलाफ रव गए अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून खबरदार बेशक अल्लाह दोस्तां रह न कोई तुड़से अस्ते न आ गम कना हमें तो ठीक है अल्लाह दोस्तां तुड़स नेस्ते गुड़ा आज बरो मुरादा लोटो अल्लाह दोस्तां गम नेस्ते गुड़ा हमें तो हंदात का कि गम के नए नी शाब रहे तो मुदा मेला आंदे कने तो शात लफ्ज़ दोमी याद कही है हमा लफ्ज़ आजा गलत है मतलब कश्तो शुदा ओदा मेला कन गाए इसलिए कोई सबूत ए आयत अंदर आने से ये आयत सरासर तौहीद है ये आयत सरासर हमें तालीमा दे गए कि अल्लाह दोस्त दे हमा वास्ता अल्लाह दोस्त भी थे कि हाँ परी मखलूक खौफ मखलूक तुर्स वरी दिला जो कश्तो सिर्फ अल्लाह तुड़सारा वरी दिला अंदर हंददा थेश आहार कोई गम कोई परेशानी नेस्ते के मारा नुकसानी भी गए पचे के तकदीर सरा भरोसा खुदिया तो ये आयत हमें तालीमा दे गए कि अल्लाह तुड़सा वरी दिला अंदरा हंदा दैत बाकी सोरिया जो मतुड़ से दुमियानी तुड़ से हवाला इधर तहदात किए मुफसरीन तफसीर वाला तहदा लिखे कि दुमिया तुड़ से तो तुड़ सकी अगर यक अल्लाह जो गुड़ परी यानी छे तुड़ से हमें डांगर गां तुड़ सा जो कि पीर मार बर्बाद कंत तो ये सरासर मुशरिकाना यक अकीदा है बातिल अकीदा है गलत अकीदा है तमाम पैगम्बर दुनिया अंदर का कुल्ला तौहीद दावत दा था कुल्ला हमें दावत दा था कि मखलूक परस्तिया बिलदैत अल्लाह परस्तिया शुरू कने अल्लाह इबादत शुरू कने अल्लाह बंदगिया शुरू कने दुहमियानी रंदा मर रहत बुत्तानी रंदा मर रहत लात उज़्ज़ा रंदा मर रहत हाँ हमा लात उज़्ज़ा के अस्ता लात मज़ाहिम मशहूर मर्दिया आहिया हाजियां रह सखावत को हाजी यानी खिदमत को हाजिया न वराती हम लात के मुर्ता गुड़ हमारी नाम आया के मिर्गे मूर्ते टाएं तेज तो चो मिर्गे संदाई चक्का कत गए कोह नटाएं तंते हमें बुजुर्गानी है मिर्गे अल्लाह वाला इंसानानी बोथा टाएं तंते तो गुड़ हमाहानी छे खुद हमाहा जो मुराद लौटे थे हमाहा जो मदद लौटे थे तो गुड़ मादे हमें वलियाँ जा हमेशा के मदद लौट गाँव तो मुशरिका दे मिर्गे वलियाँ जो मदद लौटे चो संदाई चक कत कोहा जो मदद न लौटे तो मारज ए शिरका बचगी ये आयत के अस्ते सरासर तौहीदा डस गए हमें लश्कर कोई फ़ायदा कोई मकसूद मतलूब ये आयत पूरा न खन गए हमें हंचो नाकामी रवगा ये आयत आजा इसी ओटा न के लिखा बल्कि ये आयत असल तेला खानदा था शानदारा कशंगे कि मई ओटा शार लिख कोई गुंजाइश नहीं इसने अल्लाह ताला हमारा दीन समझ तौफीक अता फरमानी अल्लाह ताला हमारा शिरक गुनाह बचानी अल्लाह ताला हमारा कुफ्र गुनाह बचानी बिदअतानी गुनाह बचानी अल्लाह ताला हर किस्म गुनाह मुसलमाना बचानी अल्लाह ताला हर मुसलमाना नेक अमल तौफीक अता फरमानी कुल्ला जो मज़ाएँ हमेशा के अल्लाह ताला
ہر مسلمان دین سمجھا، دین سمجھ کا توفیق عطا فرمانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔